Ngapadang ngubah ya pi boro syakanika channel kejongi buat syaban sedang kenika video mentaka sengi ngashku aban pentep baki educational qualifications leniki jingdon kam ha ki jing pule buat ki details jong gini ki post buat kumno ban apply gini ki post la ai hapo kenika video te mentangin pe ya gini ki post bala pelat daka PHE riboy buat ru ki post bala pelat daka UPSC NDA mentangin pe choya kini ki post bapalat kini ka PHE riboy district tika kerteng jong kini ka post balat kari ka accountant kelas date lani ka tarik bakhadu bapila ban submit ki application ki jong pi gede hau khat pra tarik banai June arajar arpoi ki details jong kini ka post accountant kilang kumne ke age limit lani ka kerta kare bandai arpusan hado suppose nam bat ka tulop lani ka salary jangan ni ka kam gade arpo wajar hakashi banai ki educational qualifications lani ki jing puli ki badon kam shop pin apply gini ki post kolong gomne pihak ban pendap ya ka bcom haka accounting bat phili bandon ka knowledge haka computer lani ka jing nang jing start haka computer bat kin prefer bhai gitu ki badon ya ka jing nang haka tali bat phila ban pass na kanu ka university ke bapa phidi ru bandan arts nam experience haka accounting bat phidi bandan experience ha ke batrai haki government programs bat phidi ru bandan ki communication skills ki baklain kemut pihak banang bha ban keren haka ketien english leni ka pareng bat ka ketien hindi bat ru ka ketien lokal gitu ki bakwa ban apply gani ka post accountant bala pelat dengan ni ka PHE riboy district pihak ban send ni ki application jang pi shaka office haka por khatway bgm step shwa lani haka khat pratrik ubanai June arajar phoi bat pihak ban send ru yaki important documents lani ki kat kisla ki jang pi ki badan kam kum ki self attested photocopies jang ki certificates lani ki certificate ki jong pi ki ba phila photocopy bat phila self attest baru pihak ban send ya ka recent passport size photograph lani ka dur jong pi ke ba passport size ke ba phidang shu shan nangshan mentapat ngin pe igini ki post ki bala pelat da ka Union Public Service Commission lani ka UPSC ki pelat haka National Defence Academy lani ka NDA bat ka Naval Academy examination arajar arpoi kekerteng jangan ni ke exam kedai National Defence Academy bat ka Naval Academy examination ka last date lani ka tarik bakhado bapila ban submit yiki applications ki jong pi kedai hau arp khnai tarik banai June arajar arpoi ki important details ki longgom ni yaka Army Wing of National Defence Academy pihak ban pendap yaka class 12 ke jong pi naka school ke ba board yaka pattern 10+2 bat kenika exam class 12 ke bapi pass kadi bandai naka State Education Board yaka Air Force and Naval Wings of National Defence Academy and for 10+2 cadet entry scheme at the Indian Naval Academy pan kaniru kumju hi pihak ban pendap yaka class 12 ke jong pi naka school ke babot yaka 10+2 pattern bat pidai ban syam yaka subject physics bat mathematics bat kenika exam class 12 ke bapi pass kadi bandai naka State Education Board kiba apply yaki ki post NDA ki de bandai ki shrang ki bampat ya tho bat kasnikha jang pi kamdai bandai shwa ka artarik banai Julai kasnam arajar lai bat kamdai bandai hadin ushi tarik banai Julai kasnam arajar hendreo te gitu ki bakwa ban apply yaki ki post UPSC NDA pihak ban apply naka website jang ka UPSC kepada ka www.upsconline.nic.in ki official notifications ki bala pelat da kenika PHE riboy district bat kenika UPSC NDA ngala ai apo description jong kenika video te lada pikok ban tip show yaki details kwi pat pila ban download yaki tu ki official notification bat pila ban pule nang tu ya kiwi ki post ki badang shulat thamai lani ki badang shulat apo Meghalaya kum ki post bana Negrams bat na IBPS pila ban page haka video ka bangala upload minin bat hang to ngala batai sipang gitu ki post